Obwaki bono. Aso mu gweka ra ndi anko liba go bwaki. Tianda bu munyakiro wundu liba gateba ngo mbojo no bwaki mbwata. Kwanyako ngagento nkobekaga. Nje member no ndegere. Ngento nkobekaga. Onale bintu eniwe baruki. Eniwe. Niwe kulendo. Kulendo. Oja usi akalibu zayo. Iwe kwa yule. Anyway, nchura mutambe mbate gazeti ya Taifa Leo yitariki sana umutinyo tariki sana mutinyo watano mwaka wechiri wera na 2022 litwa ya Alhamisi TBT. Na nchibuna mutamba sokapo kwa gazeti ya The Daily Nation tariki sana mutinyo watano mwaka 2022 litwa ya Alhamisi. Headline ya The Daily Nation ikiko kwane gento gete na ndegente kenake kwane techumaine. Ikiko kwananga, did he talk himself out of a job? Did he talk himself out of a job? Ingo ibono. Oyo gukone rwega numuraiwe kyama kya Wiper almost ke Steven Kalonzo Musyoka. Ono kolegana numurike we story yega batebanga. Bono iga chances chia Kalonzo Musyoka kobe running mate ya Rero Odinga they are almost zero. Na bakie Kenya kwanza muino. Yes. Chances chia yekobe running mate ejire almost zero. Omuntu oyo ekanele kia ya jagete mapema kero kende ya jangira sokuruzi gukwaye Igongalo Kalonzo Musyoka bado ukwane. Na bakukwane na gaiga kujiyaka. That's what they are saying. Why Kalonzo Musyoka find himself between a hard rock. But then go swali. Umugabana wa county ya Machakos umuske Alfred Mtua. Yes. Na umugabana wa county ya Kilifi Amason King. Batemile sana kurusi vyama vya pa na maendeleo chap imeazimiwa la umoja wa Kenya. Lakini kulingana nili chikomba konyara. Kiagana ni kintu basaine. Yes. Wakagi admit ya register. Kulingana na umoja wa register political parties muswati under it. Paka March next year 2023. Na liyo ajare kuruo. Bono Steven Kalonzo Musyoka. Erena nya arekuru imeazimio la umoja wa Kenya. Ege ntekina kinataka ngure nilimbiye wakaro wakereta. Bono ege kimurikira CPG ya gatano. Bagotebanga secrecy suspicion in azimio deputy rao. Bagoteba iga. Yes. Kalonzo Musyoka kolengana ne committee iliacho letuko chigo interview deputy kulende running mate. Bagotebanga we think Ruto and Kalonzo have a secret plan. It won't be a surprise if they were to case together. If you remember on Tuesday, I've begun suspecting Kalonzo Musyoka could be working secretly to the deputy president. William Ruto mwegereire. Egento bagoteba nike bono. Why William Ruto insist kurmoino nga azimio beka Kalonzo ne plan ya deputy president. And yet bagoteba as Kenya kwanza ibarawe bangi tene kutisiri bana sosoro katenga sisi tumejipanga. Lakini bono osakurigereria commission ili achorwa umungwana naro kurukumu askofu Peter Njenga naro kwa Zacchaeus Okoth noale naro che izita no wekesa no wara se nero mo se bono yani bagote abantu bakenya kwanza wadanga Steven Kalonzo tabugana ndikogenda ajiguchunguzwa na kuburirwa maswali ne kamati yeye. Lakini ngoma make some sense. Yes, they make some sense. Ekira Steven Kalonzo Musyoka very vice president. So he has experience. Waonge muira ze cho. Yes. Remember? Ekere constitution yense ya Kenya ya chagete kwa koleme ya 2013 hii abwate slot ye running ye deputy president. Tiga magane vice president oleke ko appointed ne president. Yes. Bandomba manye I think chinguru che deputy president. Number 1 president ekunyara kumukuta. That's why they are careful this time around. Umuntu kujikobe president. Yes. Ba make sure ngo umuntu yo no muntu taji kuburuge president. Another thing, yes. Azimio la umoja wa Kenya igomata itakuwa very careful. Asenye njomanyete igomata a lot of interactions. Abantu bara bangi na azimio la umoja wa Kenya igore fit for that post.
bono ingatenga korana birangale biane ekamati tunuko igotete ko direct odinga tambe tingara chore ko debut kamati na kibago te baga igaki tege roma te wajasi tu se kwaje so dinare como ayer te banga ki the recommendation team yes could be a smoke screen exactly umbaza bantu lakini already ndongeo ziko recommend guys and I'm telling you Kenya kwanza era iriate ikorobara igungera ni meti ya Joru apart from Cool Mount Kenya. That's why wako insist yo egera wera na Mount Kenya wa kiasi miola mmoja wa Kenya. Telling you that today those of you guys secretly working in the deputy president, you will confirm. Again, let me tell you for free, Kalonzo Musyoka atajie tikorra buya ebirengere bibyo gotebe bibyo byo ko wagire deputy president kale imeazimio la umoja itakuja muweka babaya politically nyukabira I remember nkagotebi Kalonzo atagitie sabu liba bwatere toka yes atagitie sabu elections yichiko era hata anywhere forget about Kalonzo Musyoka siasa ya Kenya. Sisemi kitu. Is a senior council member. Is a senior council member. Ase headline ya gazeti ya Taifa Leo, Uhuru ajaribu mbinu mpya ya kumzima Ruto Mlima Kenya. Ajaribu mbinu mpya kabisa kumzima Ruto. Mbinu ipi? Mlima Kenya. Ayabona baba tabanga ekema ya Jubilee kiabokire na gochaka kuligibono chimbinu chinye kabisa. Chiko chikakora kike. Chiko chikwanenga Ruto taligo nyara pikoli na Mount Kenya. Ayabona bada none birogosa kuri rinjira bya bangiru. Ikobata tekotema kuligia aba ruwane bibali abakongu. Na kerokende kokani ababake bakanyeke. Gwaro jere odinga yatakwanete. Jubilee yali ya Nairobi ikobata birogo bya MCA 42. 43. ODM gatwara 42. Na Raila Odinga ngamotegera byasana batonga bono issue eri Kalonzo areta nga kerokende waipera nga yegochia ekera bagoteba Jubilee as a stronghold chia yetigerwe na ODM etigerwa stronghold chia lakini bono Raila atebenga kawochi gukora research yabo yumaye campaign ya 1 month bakonyoranga brigadier nayo wote chinguru ground nchengo tebunga bondo jinso rake ayakara dige kama Mungu anaweka boko inawezekana tianko ya analogy gete analogy gete otebe Mungu anarota gete kwa choro munyaroko yo mate tanyuome kuruase batatu batini nani yes babere bakirete bakite oyakoro bajori bwaye oyo muno arenga mbeti njorwa igetekende gutabai igongo ta ole merangu au edis kurva ede mapema yo wakelio mapema ekekoyo kwanza bichaye ko giterio mamoro de mnago jakoba munna mu odide kuzara muginyo mali yo mujaro jigi jinde takatwaira Ora wote ruwa jote rora zipi chia kabiri gazeti ya Taifa Leo na mukwe manya zinjira yomu ime at the same time asepeje ya kabiri ekembegeria DC yamba yandete ko koligere na kunengi bunduki omwana wo mubungo mwachora David Sangoka tumegete kuerasa na license da bona ibunduki njere tuna se DCI Nairobi alia bachiko yeligereria onara wote bado yechinguru mana asepeje ya kabiri gazeti ya Taifa Leo. Mancho motegelia soro boti rura sepeji ya kabiri ne peji ya gatatu mamulekere mugano ngana kichireni chintambe cyabe tikikone kiwasa isukuru au chichi secondary yemaega ya abanafunzi ba form 1 gochaka ko ba admitted gochakera litsi kulegoro ne litsi kulia rice school chinyinge chireni chinyinge sana chireni chinyinge umwiboli oyo muri tukuligoro ndaigode bizangapi kore ko ngachinsa kore ko tabachinsa chiyoka invite Igo nkumura bwale mwiboli oyo mwiko ya Misiri mwiboli oyo mabaide yakakwanege ntulete shock sana nga asinara alingi kuligeli umwana wa yaliba ka school ntari kukwana litaga iga yes lakini nga singe nche demand ire ngoro yakiro montate geteri bagaze school ya singe njo ya kora buya matemo ya etete yes asabe 200,000 100,000 oyo kumusaba 100,000 ne principal esukuru no I'm not saying tinta yetota yeli dali ayekera imagine the principal no muntu ukore gasi mawo
one of the teachers okotevinga ulenishiwa kwa nyoka bure kabisa 100 okay omululu tiatige okay tote bana bekunyarika na 100,000 inemere konyo room one admission ya form 1 what if omululu oromulemi bw'ekibandoka otanya go save na save 100 shillings omwana chile skuru omanyire obutaka bule sobo okorire omokia atagete ko ande skuru gete omululu sabu 100,000 tanya komanya 100,000 ninge wango oyo usaba 100,000 talinga acha orira se skuru egiyo no muntu otacha orira skuru egiyo lakini atagete libago omwana oya I'm getting you more problem lakini omwana oyo nabwata magisi ya muisaine agoso skuru ngawe ndenga mbuye lakini ana ba magisi na bakumwala aso eye yes kitachoririo lakini osabirwe gento 100,000 okay let me yangojo leli swali yana yes oyo sabirwe 100,000 mbaro batagete ko skuru eyo barabuna bo bana baraba qualified yes namba kwani mululi nge ko natari kumuira se ya rangeri kerokenda arochere kerengo gese ya rangeri yes atagete wende nene so number 1 umululi disqualified bago chora anyway yes whichever the case lakini rende I don't think in short the ante bena ki koiro mwana skuru te wendi upripe yankole bono ntebeiga umwalimu naroyo mole ko totebe ko twarenge high school squeeze yale principal yanyesole bone ikwanye kwandi okay mwalimu unataka kumanya mwalimu yesa awo so ende kumbati bako marieta kwanye kwandi ko totebiga in high school nazo metinje high school igara ko tebanga a school does not pass for a person, it's a person who passes for the school. I agree. Sukuru teri goetera monto no monto goetere sukuru yani na sukuru te goeti monto no monto ra ete sukuru goekana yes sukuru te goeti mwana yes no mwana goetere sukuru emaye kumanyekana igora. That's why you can easily score a D korwe sukuru ego pafo etanga ine Kenya igo mwana wate D korwo yato kolende goetera monto bwana yato kolende trabajo so me sukuru gwaro je story je magoe kana kulija matemo atebaga mwana go so a county school imagine a county school what a max 200 and something wind up going on a B+ be connected yako le kana skuru professor Mawa tangani to kone kana kutanga matemo skuru ya Nyakeure amira rubara Nyakeure do you want to tell me jiskuru njiro jiskuru chia mavorite chozi bichi performance ya kwa nyingi wala na urega zipe chegata ndalimo DUDUS na mwana ya tare bana asebone turubo ya bere Mombasa maiga yo so siasa chia Mombasa kuoyo kabiro mugabana bwe county ya Nairobi Mike Mbuvi Sonko ekiama ya ODM bono gachakire kumusana na kubwatekana emirobeli yo wachigokora campaign chia Mombasa and I told you to watch this but do you remember on Tuesday I think narekoba ODM na ile ndocho walete a candidate Mombasa. Let's concentrate on our candidate. Fine, but na kuhole tinga why could Kalonzo put umonto wiper Mombasa? Kamaite Mombasa number 1 zone ya ODM vale komo Azimio. Number 2 bona commentary swali nda siri kwa boli ngangia kwa Kalonzo akubeka mbali no kubeka ngiye kwa kubeka Mike Mbuvi Sonko na kwa ticket. Tell me. Umaite origin ya Mike Mbuvi? Origin ya yes Mombasa yes right. Yes no akini lete mono number 2 chi investment ya watu Mombasa ni chinga number 3 yes man igo dia Mombasa wa hivi ndo dice with obi rice by them let them concentrate unless the only condition that is going to come up bono ngotebi mungwano wozinabe cleared na EACC nyora nabwate kina kibukurumika mu ruseti yabi that's very true na nda bono kina kirikia musubati yokurukunga jesi le seat yes ana cheteri rigoro yebi na yamini bya bagaba nonye yes kwate kina ki ya corruption you are not suit to lakini Mike Mbuvi Songo tindi kumosalerie tindi kumukwana bobe lakini Songo igaruse tigubo governor kolengana na mangana y'ubukurumi ayi abete verified abete proof yes yes akatolewa so it means kolengana na machiko a Kenya Songo tari ko cleared no tari ko cleared oh tiatoka jatoro sema let's wait that's the only thing kera ODM omoese kitembo ya kiripo kiri ale ko ruzani yake na chiroje
clip Mata sa baragara tana ne jitse mara nora actually asipe chira katika gazeti ya Taifa Leo ni watu reporting ngaki mokonyi umura wense Dr. William Ruto amwegerere Kalonzo Musyoka tabasa ko yandase gikaro kegose kamati iri arosigwa yigo chikwana kinganguburira mabolio ase bari batagete ko ba running mate ya Raila Odinga. Wish you enemy well. Asingenchoki. Ngumu. Na venga ngoto bere ivaja kodwani. Una bana pai ngoreke. Zekani. Kalonzo Musyoka sasa. Lakini siasa. And Raila knows. Lakini siasa. Raila knows. Lakini I want to ask you, kwa nini Raila uko na Kalonzo Musyoka? Nako ulibu. Kwa nini Raila uko na Kalonzo Musyoka? Chirali chiamete Mount Kenya. Raila kanisi li talk about Charity Ngiru. Bejemero. Bejemero tributo mwana wigana ki bono igor linaniria Ngong Forest. Rianere ugwa kwecheki okonene. Magaja banajeshi gosimeke mete gwetani chiri bwisano isatirinda gotema kwirania forest cover. Aselinanieli magaja abantu kuna chemeta samatuka mangi na kwirira. Linanieli ndia sagano sana. Bigasagano sana bantu bakuiba malima bande bakwaga charoro. Mocho moteli robot no rasebichi gatano gatata senga seti yiga ya the nation. At the same time wiki umbikyo bachenu wensengi magia World Health Organization. Yes. Igia tebirenga mai to best. Opesti no monto. Anyway, kara era buno tagete kwete. Nani nataka to understand you best ni obesti. And most okay, opesti ngobere cost na koragira sana anene mono ne chindagire chikoro chiko carbohydrates chinyinge. Lakini noko bomo nene gwetania. Gwetani chikiro. Yes. Maite body mass yo muntu eko calculated weight chikiro chiaye no botambe. Maitra bako bomo ne tubatore ole fit. Yes, that's very true. Bone kerobo opone tuwetane chichi height ili recommended then ko base. Bono ba de bare gaso muganure page kuminga egento kia letero best ya chizi chinyinge especially chizi chia maiko. Yes. No in Kenya. By the way, they are saying even in Kenya here. Each app chirichia chiro kugole ndagera online. Ba deliver nyumba. Yes. Squeeze you can buy ndagera. App whether system. I want pizza. Select ile ngani nini kwa beke address ya ororo mondore takigita. So ente kiarete laziness for one. Bantu turiko yo serie ndagera. Mate ndagera ko era osiri na bokuregulate maguta na kiangani. Okubeka bone ndagero odete chire kuruzika ya rosiri kuruziko tumaite makutana nia kiabe koro muntu roboko best mongona yamona mboli ngangi ntariko yagere hoteli nkamotebi bintu mbiri nagolete igombi guchiko twara mirimo inganje te koruga nyomba naragira sana nyomba ne kerengo kiendagira nguli njinyi kumanye and you are okay yes because mbwema yes. Yes. That's what I'm talking about. Chema bongi nkoragira. Ni maetenga ekerengo nkolikia mafuta ngakikengana. Yes. Yes. Ni manyete igo. Sana nande batimbo tumuchana naro. Ero timbo tumuchana naro. Ebintu mbiri ni timbo tumuchana na birobyo. Tatiga sabande umuchana no leo. Like wono ebintu buna amafuta yechingeni. Gati ibintu bindi bibere bitatoiga unanje ngaki Yesu kukuna ringo urama gutario ikini kiro montana bato bwimabwa yes wanjangi yakolinga bona unora kore manyogiro yawo no abwa rodi nangi najiroze hotel rasa balizoza liyoka mabera marura ngabona ngomondo kyawo janyongoria bali agenda osani idali mojando by the way nacha konyora sorry to say this nacha konyora Rene biganie bya konyora chindagira chiro you can easily tell umuntu dabuga tindagireye boy yes the way they are eating lakini nangora todi anda bantoiga take to save kirege to mate chibank ibintu biko bangwaliye buke ngotebi inde tiwo wende go save ya egento kiriti ngotebi into ko ngobote ndagireli nande natati mungu no yomagapuza agarora majibu aye umaetendeye tubwate nibwate system yaye enarete nibwate naro yaye enarete
Bono togenda sigete uchaka kumire bintu getayo cha kuyetumba tagete kuyetumba gambo na umira. Dale tv kosi Vinte viteranara. Yaga ni maisha batu kulia. Ka wachire buke yebigani. Chindagira chibangira engoke. No ni nyangi. Yes, engoke sambire engoke yekire nyama yemburi nyama yemo. Tebye ndigo sabwe everything. Umuntu beke nyama yemburi oyangombo bekire obeke engoko. Umuntu beke mo bari obukimo bwiki bantu bekiro. Pakisani yabandi kesupu chamo itegera kujimoyi. Ande ngoira na. Zona na bache. Mas zona yekire na bache uchuske yoko yi. Oy mo gwa kai juice. Olha pro yesu mo ko itegera. Aye. Abantu kwa nyawo yuko sibo mo zori ko yenda. Omuntu sabe que yiwe tori. Anyway. Mbago beke tomato. Oh, bigiri we tori. Anyway, endane ya obeka. Umukwani epechi yakane gazeti ya Taifa Leo nibwo atara wati goro yumo na chibi na Said Juma Chitembwe. I love session dia. Chitembwe, by the way, naroche bagatebagaiga muna chibi no monene mense ya Kenya Martha Koome bono tebirenga murayi bwense ya Kenya natakire guchunguza genteke na kurwora boti gigo tukaga mamocho naro Chitembwe nabona nyaga kwenda akanyage nje kabisa gazeti boiga se back page page 12 kweke page 13 tudurusike kabako tebanga abarwaneli abange bebirugo kuri Mount Kenya barazimio bose barazi Jubilee yes boete kubera chikala chia azimio na onyene bicha ya Raila Odinga boete ngana barabase gusiri chikura tari bona bachaka kwabwa bachagete kwabwa kare igindigi kaireranga nabo umarufu ya Raila Odinga basakwira nanse lakini bende basabiru naende babeke ebiche ya Raila Odinga yes naenda somo sanka nobe tegati yabantu onotigati yabantu bazimio kurumuranga na Kiambu ditulego yes naroje Raila Odinga kubateringa tigana kwabwanga ngango chimule kobu ngamukubeka ebicha ya nase bintu mu campaign materials je kabe comfortable ko president I'll give you government jobs no achaba bonsi wose sijui ndakwanga lakini nende asepeche yakane bo ikoro botindole ga abana ngababere mbere babo batuba korwa Chinsu Lake Victoria ensemeli ya Uganda na bakairu Uganda bakaigorerwa mamocho igobekire chera bono batakire gwaka na 50,000 each anyatari baba siwe mitinyi 6 lakini Kenya na yerere moyo waziri wa mangadeji ziko noale moyo Kenya yes tarakuwa na geni kisemi kitu at the same time korwa Chinsemo mwanafunzi wa mo we school issue yakobole issue is Uganda na Kenya ntobwate agreement ya East African Community barode libagari uko muhukumira Buganda babagwata mu macho it provides singa nabacha bahukumeruka Kenya because they are Kenyans but they were Kenyans I think foreign policy don't know what much but they were caught in Uganda unabagateba na inde banyore umuntu tayo gufuatilia so peleka abantu mbalenga babwatiruna mamocho Kenya wense abo yatebirenga moleta abambi ku Kenya SSC NCI yabe tali Kenya yes why can't we do the same that's what I'm asking ndubwate serikali lakini hata biranga ki serikali yero mu waziri wa manganeji zizikaro wale moyo mwana mumurana bamubete tu mwana munyaruka MAU menge sana se skuru ya secondary ya Kebeni that was a sad thing yego toka se bunge ya Belguti county ya Kericho tera manyaga na kwekabona kusemba bwate obo mahusiano ya wajale ngia kebwanjani tera manyaga na kwekabona lakini ende mungano yo bwatiru uchunguzi nagenda toka kwa the same time asepeche gatane gazeti ya Taifa Leo ni wataro voting aki igikarokera chigokorekana kia chi president chinse chi Africa nkate ange chinse 20 na ya monchi chiwikarana chi president kuri chinse chiwikarana asigi karekera bime county ya Kisumu Monyogi no kagiriwe chikwenda kigwase county ya Murang'a yo kuri yobugabana no yo kuri yobugabana bwe county yo yamaga yamainteniata na birale ni very influential west of Korea kirugeki kati ya senator bwe county yo irungu kangata kwa kiama kia UDA yes Mr. Jamlek Kamau na boigo irungu Nyakera
kurasi chiseme chichi ya muranga bakuligiye kiroko kivuga banagati ya bakurende banda bange lakini wane county ya Kisii yamebye binge evidence ya Kenya kwanza wane county ya Kisii chetimbu ati usiano yote na siasa lakini siasa ya Kisii ya chakiri kuchenchi na we ya chakiri kuchenchi and of late my thing about waneri mbale ngaba ikire lakini manye thing naro Ezekiel Machogu Rachel Tundo naro Chris Obure naro Simba Arati naro Manson Oyongo lakini akaronkoligereria I thought nga Machogu tari gutwara nguru asekero geke lakini Machogu has a lot of influence. You can't dismiss Machogu. Machogu bono ase sabu yego chigo chandera Chris Obure gari Jubilee Simba Arati gari ODM bonse bale Azimio la Umoja One Kenya ngabachi kuikuona na batene niyo mo egentokeri ere sabu ya Rero dingane chokora nabera konge gaiga gusi Kenya especially Kisii County. Don't you think anya kego chigo konga kero kende UDA gose Kenya kwanza na warangaleri bagalio formula yo chigo choroyo abobono ni ri guchikoba oro liyo bwate umaarufu Sasa umaarufu Paul hoja atakanyaga home Paul toka big round we are just saying these things because Ntoroje what's happening yes asipe chekata na gazeti ya Taifa Leo ni watu report by the way ensi ya Buganda yenyoli rabe sana ikiagara actually mbabu ati freedom of media lakini Kenya yabekirwa sala ya sana gati chinse chiria soro ngorwa East Africa chibwatu bosibore wabariki sana by the way Kenya ina uhuru wana habari sana itani chinse chioro nganda makuri yake ninje nindoyo mabasa bana habari tiyo munyakiro gairande bintu mbere nabate bintari kwiraniriya tombege iri iyo ende gakuburia ene kubatekana nembure nyinge gotu asoro kongororirwa muranga chikiro chinyinge chia sinyerego chieka mayaga ya amacha mange wicura sisire cyo nagotanga abakuri Mominchori ya gusini kugenda no eno rwangura usi by the kunanyesha sana anyesha sana roboti ndore gaiga brigadier erugere SDH jire araja mbiri ngweto na lero tikulia haramizi ezike bonyazike mangana makongo sana kinene nyasako nyabantu roboti ndore baro ngasipiche gatane gazeti ya Taifa Leo rurenge to murimi sana wono muremera bara atachikonya urubuye bwa CNN asenge njobuye bwa CNN boko bwa sense ataki nenze ataki bono CNN yes batabire nga obuye obo bonense ataki bwayekeire bono boro batagite kubutume kaza country asaba le mibabo yes ubuyo bonjari mata abakorosu kwa se county ya Kisii mboise ni turakorere milone bone kurukumwa economic support ayo yango buli swali asege swali ndagete otebe ekigusi hii mbolea ni ya huyu ubuyo no ubuyo wajagire peji 13 wiki peji 15 kabere amana ile swali naro abana bali very serious mukonda umongoro kwa bituki matundura na wala ala binwala ebitabu mbira buna Josi la Heri Chozi la Heri tumbo lisiloshiba na bokwe manya iyo manaenda manga senchira yobo ikerana katikati ya gazeti ya pull out ya DN2 bamule kiritenga nga yura atako invest nyo gotete ko invest chini bochi aho especially samanga na real estate no kwa chinyombo mwacho motegereri na boiko ebiasara mitangasire gasipe chinga sana senga seti etimati ose kino bwata tuligereri chigosori ga yatimbu atikende utadiana batabana etimu ya Liverpool mbe ulitabiri nilikuambia kule Santiago Bernabeu itakuwa moto na nilipata kakitu no nilipata kakitu na batebi binyoto tapiri ibinge ningo minyolera eto kumia gijoto ibintu biri utarariti no kaliye to kaliyo narete very good I will do that Liverpool nga kiyako I will do that karoki this fit as a joint
na ndabantu yabamanya whichever umutungulio oromeme ngolio oromeme tochikolie binde yomo tanga leo tonaleti yes by the way bakamanya gitari ngurikera bara bante binte byo yes genda ligera esupu ngojiboli esupu enkaya kara mukwaza enkaya yes okunyi bune liyobo Liverpool ilishinda bwana timu ya Liverpool by the way bona baligire tiri kombange bine chaga na club batabanga ata teko kole bintu bya kole kala nga Celtic kale bona Liverpool ntoma tibono ngamba chikubuye timu ya Real Madrid bako yibwa it means baireka kombe ya UEFA Champions League bona bako chikukina na timu ya Manchester City yes ase ikabina no yes UEFA yes UEFA no it is Real Madrid oh sorry yes yes it is Real Madrid baja buye to yeah so mpira udunda Real Madrid Spain yayo kwacha ali Santiago Mate I knew that ana yale kunyare kana tate Liverpool nda basori sana Liverpool kana basori asege tikeli kurunga Estadio de la Ceramica Marieta na makongo no yako kwani lile Estadio de la Ceramica wao jako bungora ngoko na bale binde sana kina Stacy so watatusaidia wao cheseke serogichi sori nabo basoria agitike to ndasi dondo tokole torwaiga Liverpool no muri kira sega seti liga ile dondo ngora kora ya tagende dondo ro chibuna yonda leo dondo tuingie Amagoro abunka Kamega Malaba yes Western ni kwenda Busia hapa Amagolo yes gukora tonge goro ndagira ngwano yomo ukira somo bogani in fact yo sabire endagira yaye eliya konyara if they want to they want to get afford na bunana lite kulia usabire subu yechingende ne chabati na genda yaye nalite no mukoye na bo soma bo bona kasabire anyoro mungwano ndoko moleteraki okomoletere ngoko neri no gurori wekire kando esu na wekire no kima wisaine kabisa Western kale okomori na ki nchetindu ediodeye taimese yari gojeri yari gutuma muri watanta la iro ngu jari oro yokwa kai okomatabi no igona beire instructed ndagenda gaiga asore omongwano liaga kumya kabugata igo kumya kai endagira kwa wole tega ya sende okay go mundu narongorire kwagurire ndagire yekali mongwano lia akaire nchareke gambiro akendagire lia gakora ekera gora akanyoro musubati yo mukwira yora gocha sare kiraka igo tobo oyudire tooth big wegire munu amacho ole deri hobi nejuba okanyoro musubati to kwira yora gocha sare gakai poro musubati ya daraika umongwano yeshi kumurigireria anyore ne girlfriend yae ari nkenkuru bas girlfriend yeria ne ro monye no teriria omororire otebire mungoro ri wako ichingende jire chabati mongere binte byarari ino mosani umuya sana umungoro yuma tagazwa kugira mura okumenya kai mboro kumiri oh yes obere shop yes kumiri na hono yo mamuraka kiakabwata indagire inero ntumira gochaga bunagocha gachaka mukone kamatebinga indagire natuma gocha gigaiga chena gutumira ori indagire ria konyetara tebi ngumugurira ngochaga kwa ringi kuragira utara buringi indagire ngungurira lakini nataka gukwana bona inero nande tingonya kuburinga oreta sheda nataka gukwana bintu bire gutitoro bintu bire quickly one ekero kwa gulirwe ndagire nchirenga bune iyo karansta segete aikwanyorire guite kolete ndagire gochanga ngena ate bigunda etega mese ndio na confirm ni ngoto yes because chances can be igasire mese yes asnara hari koira kwa bena ni bintu bya badi maitera gakubekire no wana gatamba kari kayo itirie mesa kare tiye yo mungoro ya gakapi that's my point number one confirm nga ngotoma
ingo tiga if possible morora ene kininga no oli and make sure it was meant for this thing. Point number 2. Ekero mogo tigana no monto tigana no bia. Ngangaki. Kiwa mogo tigana no monto. Ya, tigana no bia. Ai sabiro monta maya motebi ngo ke nye igira igo. Yenya sa go seni. Oye monto okora siria mutige. Awe nda tu motebi ntonyora de. Sigoro ntonyora de tege ke kuwa ka udiri magato go kubosaga igo yo. Mane ko chera no ndara le moje. Yes. Ko se poto bas. Ya to ko legete. You never know where you meet this person tomorrow. My last question. I'm sure musubati oyo mbati gane te. I'm just feeling so. Osoje batire taso bobeka ngole tege kumosiri. Like my last question. Endagiriri achire. Tira akanwa. Oye pokeire. Tara buri ngora. Onyo ole na nare ngine girlfriend yaye. Girlfriend yaye achiro basaden bachake ko so endagiriri. Monyogiro bakobe. Omusuba tiri kwa kana ngindagire. Emango to komongoro to bwati nasa. Oyo jere to bwati nasa chizi endagiriri. Itari guru jana tari jenasa bendagiriri. Achi koni sa me yoye. Ungo kana ngiti. Tek igen tungire gwateba. Karamanya oyo kugurire ndagira. Ndagire kare kore to mesanga nini? Ai wekire kwa odire ndagira yao. Ende yale tirunga montraro muina alio teba mo mente ru ndagire. Kara sick to understanding ngoi. Uriole windu. Akayo. So Mayaka. Igori lori mwari ngenjara. Njike go chagaria. Ndingo kora mayoka kwa oranyone ndi waitress yegose wait ye yasire emeza ikwira ne mesere ne teri mecha oye kerara geru gore taga iga Kwali ikera sta yuri getenga oda gwada itene. kwa mu mere bintu bya banda akana ma Simi kyo bwata utoja na kanga yaka. Kwali ndagira yiri kuna 500. Ezimyo bwata ne. Tiza ina na 300. onge wa kera bantu tizimi Uchi kwa ya karimi. oko mba jago le kube risasi tu base diale itoke ndo agezi bie ba ko ngomole Ndiye yale gazeti ya Taifa Leo. Wimanyia yema na anda manga senjira weekend. Tigato salisi miane mwako. Tigato salisi miane. Kai. Kai. Mwako toba tiga simitri kukuru na se kamberere obegire byara kare. Ojo wala ya be bone ko ririyo. Tigato chenjani rero na njenda atarira. Na yugo tara we. Matuko. Tigato ko. ya ko esutie. Enda jigo bimeru. Na mwoto wadi ya ze mitandao ito ya social media yanzi mwajo mategali at Kisi FM na nsemeli ya Twitter, Kisi FM 94.1 nsemeli ya Facebook, genda YouTube Kisi FM 94.1, subscribe, like, share, ende tukine asobwamo. Ebintu ebyo saboko binyora asinchira yobo ikirano kegima. That's what we do every day. Exactly. Na ande bagi tiko mategali ya tuwakire kura. Kisi FM. Kuza bwana. Kuza, okuri kirita kuza. Ne bitoko tokoera iga bwana. Yes. Kisi FM pigia kura. Lakini kuri kirita. Kuza utume kuche 15601. Yes, Kuza. It is K-U-Z-A. Okay. Yes, Kuza. Utume kuche 15601. Wachua Kisi FM kwa station ya Mbeya. Utakuwa umetuinua sana. Kabisa tunashukuru. Asante sana. Sana gogo sisi ni kidogo kwa ikaje. Kurwa Kenya weka jinsi jisiko bunakoretwa sore na Kisi FM.